Maturantima Tehničke škole iz Tutina svečano su uručene diplome. U generaciji od 138 maturanata bilo je 13 vukovaca, a među njima je đak generacije Snežana Savić. Na svečanosti povodom dodjele diploma maturantima Tehničke škole danas su dodijeljene diplome i knjige odličnim učenicima, a đak generacije je Snežana Savić, kojoj je diplomu uručio direktor škole. Uvaženi direktori, dragi moji profesori, cenjeni gosti. Veliko mi je zadovoljstvo što upravo meni pripala čast da vam se obratim i da vas pozdravim u ime svih đaka generacije. Ovo je za nas jedan od najznačajnijih trenutaka u životu. Ova diploma dokaz je naše zrelosti i prvi korak ka ostvarenju ciljeva kojim težimo u životu. Nije uvek bilo lako i zato ogromnu zahvalnost dugujemo svim ljudima koji su nas podupirali i podržavali na putu ka našem uspehu, našim roditeljima i našim profesorima. Zato svaki roditelj mora znati da su ove diplome ispunjene i njihovim imenima, nadom, ponosom i brigom. Pored đaka generacije, Vukove diplome su stekli Amela Derdemez, Fatma Derdemez, Gegić Irma, Đinović Dragana i Violeta, Dazdarević Kemal, Hasić Anisa, Ugljanin Edina, Kurtanović Dina, Šaćirović Amel, Hadžić Muhamed i đak generacije Snežana Savić. Učenicima, roditeljima i profesorima se obratio direktor škole Islam Selmanović, poželevši im uspjeh u daljem školovanju. Drago mi je što sam danas u ovoj sali, što vidim jedno veliko bogatstvo ispred mene. Ne postavlja se pitanje čija su djeca, šta im rade roditelji. Mi gledamo zdravim okom omladinu koju smo pokušali da usmerimo na pravom životnom putu. Mislim da smo uspeli u zahvalnost profesora. To je naš veliki uspeh. Postavlja se pitanje učenih generacije. Verujte, vi ste svi učenici generacije. Ali postoji neko životno pravilo gde moramo jednog učenika da odvojimo za neku nijansu. I mi smo odvojili uvaženu Savić Snežanu. Ja iskren da budem, nisam sebi kao direktor dozvolio da odvajam djecu. Ni po imenu, ni čija su, ni kako se zovu, ni šta im rade roditelji. To sam vidio i kod mojih poštovanih profesora. To je naš uspeh i iskreno ja i moji profesori želimo srećnu budućnost, lijep život. Nemojte sebi dozvoliti da pogriješite, da ne upišete fakultet. To je naša sreća i vaših roditelja. Želim vam sve najlepše. I ostalim maturantima Tehničke škole danas su uručene diplome. Pored profesora i učenika, dodjeli diploma prisustvovali su i roditelji.